Reka ambasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nawe bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turabwira ko umuturage yatabaje polisi kugira ngo imutabare imurengera ikamwica. Turababwira kandi ko mu karere ka Muhanga umugabo wakurikiranweho kwica umugore babanaga amunize. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka mbere yo kuzinjiramo mbanze mfate akanya gatoya ambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro ku Ibendera TV, uro agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane, turashimira kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo Ibendera TV. Turasaba ariko tunanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Umuturage yatabaje polisi aho kuza imutabara iramwica. Brandon Duhamo w'i Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yegereye inama yo guhamagara umurongo wa polisi kugira ngo imuhe ubutabazi nyuma y'uko yari yatewe mu rugo rwe. Uretse ko iki cyemezo ari cyo cyaje kuganisha ku iherezo rye, kuko umupolisi waruje kumutabara byarangiye ari we umwishe. Bokimani w'imyaka 26 niwe mupolisi wa mbere wageze ahabereye isanganya, asanga Duhamu w'imyaka 43 ari mu ntambara akarundura na Alexandra Abudo w'imyaka 31. Bikavugwa ko aba bombi bigeze gukundana. Mu bandi bari mu nzu harimo umukobwa wa Duhamu w'imyaka 15 wari wihishe mu cyumba. Aba bombi ngo bari barimo kurwanira icyuma bivugwa ko cyari cyazanwe na Alexandra ashaka kugitera Duhamu, ari nayo mpamvu Pokimani hakigera habereye irisanganya ahise asaba ko icyo cyuma gishyirwa hasi vuba. Mu gihe impande zombi zari zikiri mu mirwano, uyu mupolisi nawe ataramenya amakuru neza yisumbuye ku cyabaye, yafashe icyemezo cyo kurasa Duhamu, ahita agwa amusanga aho aryamye akirimo umwuka, amurasa andi masasu 5 yahise amuhitana. Umukobwa wa Duhimani yavuze ko yababajwe cyane no kumva umupolisi ahamagara se akamusaba kuzamura amaboko nyamara yari yamaze kumwica. Kugeza ubu uyu mupolisi yahagaritswe by'igihe gito ku kazi ke mu gihe iperereza rikomeje, gusa akaba akomeje kubarwa nk'umukozi ndetse agahembwa. Abanyamategeko b'umuryango wa Duhimani basabye ko uyu mupolisi yatabwa muri yombi kubera uburangare bwe bwo kurasa umuturage utamusagariye, akabikora mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora abanyamategeko b'umuryango wa Duhimani bavuga ko uyu mugabo nta cyaha yakoze, kuko nubwo yishe ariko atarabigambiriye. Bakavuga ko ibyamubayeho byashoboraga no kuba ku bandi, bikaba ari impanuka y'akazi isanzwe. Reka tubabwire kandi ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranyeho umugabo w'imyaka 50 y'amavuko wishe umugore we babanaga amunize.
icyaha akurikiranwaho cyakozwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Gifumba mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo umugore w'imyaka 35 babanaga abatarasezeranye yamwakaga amafaranga yo kugura imyenda. Iyi nkuru dukesha urubuga rw'ubushinjacyaha bukuru mu Rwanda ivuga ko ibyo byatumye havuka intonganya, bararwana, umugabo amufata mu ijosi aramuniga kugeza yitabye Imana. Bivugwa kandi ko akimara gukora icyaha yahise ajyana abana be kwa mwishywa wabo utuye i Nyanza ahita atoroka. Nyuma yaje gufatwa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ashyikirizwa ubutabera. Uyu mugabo icyaha akurikiranwaho giteganywa kandi kigahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo ya 107 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'ibihumbi 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu ngubu. Uwo urukiko ruhamije iki cyaha cyo kwica ahanishwa igifungo cya burundu. Mu karere ka Muhanga hamaze iminsi havugwa inkuru z'ubwicanyi zitandukanye, inkuru z'urugomo n'izindi inkuru zitandukanye. Gusa uyu akaba yamaze gutabwa muri yombi, akaba agomba kubazwa ibi ibyaha akurikiranweho. Yaramuka abihamijwe n'urukiko agahabwa igihano nk'iki ngiki tubabwiye. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ibabaza abantu hirya no hino. Abantu batari bakeya bakomeje kugenda abibaza impamvu ubwicanyi bukomeza kugenda bwiyongera mu byiciro byose kandi mu bice byose by'u Rwanda. Tumaze iminsi tubabwira inkuru z'ubwicanyi n'ubugome zimaze iminsi zibera mu ntara y'Iburasirazuba. Ubu ngubu tukaba nanone turi kubabwira y'ubwicanyi iri mu karere ka Muhanga. Mu minsi ishize twabwiraga n'izindi zari ziri kubera i Rusizi, kandi nizo tuba twabashije kumenya. Birumvikana ko bishoboka ko hari nizo tuba tutamenye, gusa abantu hirya no hino bakaba bakomeje kugenda bibaza ikintu cyamaze abantu ubwoba bituma bakomeza kugenda bicana umunsi ku munsi. Ni ibintu bibabaje cyane. Tuganiye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ujya ushaka gutera inkunga Ibendera TV ndetse ushobora no kwifuza gutanga igitekerezo cyawe, ushobora rero kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira akamenyetso ko guteranya 250 Iyi nimero niyo gutangirwaho ubufasha bunyuranye ushobora kuba wakwifuza kugeza ku Ibendera TV. Reka rero mbashimire, tuganye ku musozo. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro, Imana ibarinde.